KNP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule July ni som paruk ania tun tum chu Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan clear ho le anga ato khleng khan min lo clear sak le don nia South Dakon lama bomba puak le Rengun khopui South Dakon lama Protection of National Race and Religion OPNRR Anmani kol tunga mabata anti pol zingami kol nam activist pakhat tin chun anti chu nimin piat lai dar nga vel khan tu ti riat lovin an kap hlum ni in South Dakon lam chuan an soya ani hi Sipai lam tang piuso tri pol peng chikhat din tu ani ome a oma voithum an kapa damdoi in an kalpui nu in damdoi in a athita ni in an soi tin Sakain region lama po hetiam thu riat tur le bok Sakain region pale township lama po tan tre anti Sipai hne na mi report ching dala nan that nia soyani an soidan chuan nimin pia July ni som pali khan pale township huam chunga mong bin pian khomi tan tre hi tu ti riat lo ten manin an ruaya an that ta ani Nimin July ni som panga chokmadar som pakhat pel felvel khan rengun khopui South Oklapa lama Sipai Council lamchan Treasure World Bank chu tu ti riat lo mi pathumin an roka chhun pachanga beng an rok mai ngam hi an huai khop mai silai po voithum lai an ti puak nia soyani poisa an ru chuak tam thayem ti le chanchin dang chiang zok ala riat mai thailo then khat chuan noi za chuang tal chu an ru ngei in an ringa rin thu mai mai ania barma noi za chuang vel lek ru turin patling an chelo tura nga yang Treasure Bank hi tun ma general tan suya hun lai agriculture le fishery department te atanga an din chhota khania kumsom ni pangala atling ve to a Myanmar ram chung mun sang sanga branch za som sari le pani lai an hong ve to ani KIO mun puilam an him zele KIO te tong trai puyan ngai covid in lu chil ve ti YouTube lama kan muthina mun rangaring tu te tong trai na lalpana changa niang July ni som pakhata tanga ni som pathum chung khan an mun pui omna laiza khopuyami te bazar kal thin te doctor na thok hote damdoi in lama thok te mi sang thum le somnga an cheka an negative vek ni in kachin lam media te chuan an soya alom leni an Sipai te mol hi ri na nuai ve chia manga Sipai terrorist te kap thlei theilo hian an omang ti a hlo leni kan ti kha chutiang em chu ala lo hlove kan video masalama khan KIA Sipai ten Sipai terrorist an lam bun thu kan soi to a an chanchin kim chang ala soi mai thei chuang lo khatianga an lo lam bunawang khan Sipai terrorist lam thin rim chuan phakan township khun sain jut kholam hoyin July ni som panga nimin tu dar nga le minute somli vel khan ral thuam lian an ka phei chiam maya civil mi parukin hliam an tor pha nia soyani nimin pia tlaidar thum le chan ve vel khan phakan lama tangakal Sipai terrorist te chu KIA Sipai Brigade 9 Battalion somli le palina ten piaong le khun sain jut kho inkara lam bunin indona achuaka Sipai lam hi an che chle nia soyani hemi tuar lo hian nimin tuk lamatang khan an ral sai le ta chiama nimin tuk dar ruk vel le dar riat vel khan tum ni zet anin do le ni Sipai lam hian thlo na te ruayen bom te ron thlak vele mayang ti hlavin khum chai jup khuwa te chu an tlan chena sa hle ni in an soi boka heng khun chai jup khuwa atanga tlan chia te hian sai pra khuwa a kachin baptist biak in an bel taringot mai ni in kachin news group chona soi to ang khan Sipai in ral thuam lena an ral saya wangin civil mi parukin hliam an tuarani kaya state lama hian Sipai le PDF in dauna awangaral tlan hi mi za sari lai mai tun thlenga an la thu RFA chona soya heng zinga hian meichia zathum chuang le mipa zali tling thel an omani ati chung zinga mi tam zok chu
KNPP thu nei na huam chung an lu thei be sein cholkar khatlai mai ke in an kala harsat na namen lawan to kani heng ral tlante zinga pakhat chuan an din mun harsat zia ti hian a soya kan kal chua lai hian ro atam sia mutna po omlo cho po chum hlei thei lova amin lo po in kan ei mai anga ya zan khothim noya rampil rilakal kan ni boxia kan chawlu tuk po in mong tol chungin zoite te in kan kal thova kal ngai lo na ni awangin kan ma ami te kan phak lo le kan omna hmuna kan trap tuk mai thina ni ati heng KNPP thazar belakal te zinga hian February tha a sipain man tura anti arrest warrant a chhuah nan tak te po an nual ani tin dimosu lama sipai le PDF in dauna awanga hlawa tlan chia KNPP omna lampan te pon bok tuna hian an ni angin buk te an suala eile in thua po har satakan ni thu an soiboka KNPP lampuin hetianga an mani bela ral tlan an local mai tur thu hi an resa bik silova thila boi thak ve deu ni in an soibok heng te ba ka dimosu lama in dauna awanga ral tlan hi noi chuang an lo thu KNPP lam chuan an soiboka heng ral tlan te chom dol dan tura thil tul te chu NUG lama an thlen ti an soibok heng hi ram chunga ral tlan an nia Myanmar ram hi sipain kum som sari chuang a op to awanga mani rama hongam to lo thai le karen ni in rina vela tareng an teu bokani rengun khopui suitakon pakoda bula Japan company in an buai pui mek Sipai Council Defense Ministry noya contract tho mek chu Sipai Council nena inzom an ni tlatawanga choltir mai turin Human Rights Myanmar chuan Japan sarkar nena ngenna athlen vele ta an soidan chuan he uai complex in sakna hi Sipai lam chan leilung chunga din ani awangin Sipai Council in sumnar an nei pha theidona leilung ho man hi Sipai nena alut ni in Human Rights Watch Japan sarkar ta na mo phurna latu tepe ka sai chuan soyani he project hotel le office te po thei tur $1 million engemozat lai maya sakhi Japan private company tele Sipai Council in an thok meka hei hi chol nge ro se antiani Japan sarkar chuan he uai complex din na tax an choi zong hi Sipai ne na alu mai po an lorin lem lo thu an soya an na la chu an beina saviu to mai sia engtin nge mon ti zel don ni Sipai thu nei na pong la ka tanga tun thleng hian media lama thok tu te an man hi mi somriat le pasari an tlingta a RFA na soidan chuan heng zinga som thum le pakhat hi thu nei nan pong lak ter lam khan an chhuah le maya chuan zun ni som thuma zel tang an chhuah te zinga khan media lama thok tu mi som pali an chuak tel boka ti chuan media thok tu an man te zinga mi som li le panga an chuak to ti na ni a chung chuak to te zinga chuan Eyawadi Times sa thok tu pakhat chu zun ni som pakwa khan an man le a chu wangin media mi te an man tun thleng an la hren mek hi mi som li le pathum an la ti RFA chuan soya heng mi te hiram ti ming chet na dan zanga le panga na le dan rang be chanin khesan siam saklom ti soibok ani nataka chuan media lam thok tu te hi chu man thiang lo tlukan nia ramdanga po tlang puya soi chuan news lakhom tu te hi an man ngai meu lovani ma se Myanmar chuan dan le hraya chuang lovani hi heng an man te ba ka news agent mi som ni le paruk man tur an la neya man tura waran chhuah te zinga an tel kher lo po in news agent then khat chu an in te an dap mai thina wangin hlawin an tlan chemek bokani an man te zinga hian DVB palai mi pali te chu thakhat tang turte kumthum tang turte in an ti hloma tang chuak te chuan media thok tu te le midang chu tang ro rowa min ti dana dang lambi khle ti in hreom an ti danan soizia boka Sipai Council hian thu nei na pong la ka tang khan Myanmar ram chunga news lakhom tu heng VOA te mizima ti te heng ho telin
media pariat lai mai chu an license ati top sak ngal mak maya an chet vel dan dik tak Khawvel mi te ma puan zara om tur hi an ngaihnawm lo ani ber RSF lamin Myanmar ma media zalen na an lo chin chia dan chuan Khawvel media zalen ram te zinga Myanmar ram chu NLD Tunlai sang ni le som pasari khan number za le som thum le pakhat na an da sang ni le som pariata chuan number za le som thum le pasari na sang ni le som ni kum khan atol thale reta za le som thum le pakwana ti chuan kumin sang ni le som ni le pakhat Sipai Council huna phei chuan za le som lina a omta ani tin RSF in kumina ram hruai tu media le journalist te ngai theilo ber mi som thum le pasari an thlan chua zinga po Russian leader Vladimir Putin te China lalpa Xi Jinping ale Aung Hlaing te an tel ve bokani Sipai in thu nei nan ponglak nu thokhat lai khan Aung Hlaing an Israel mi ari ben manase an ti chu sarkar rangin Sipai Council an pom theina na tho pui turina som ti le sum po phal nem hle ti kha kan la ringin rin om Reuters laminan soidan chuan ahna a lobby tho tur chu suma don theilo wangin aban santa ani oma ati zia viau mai Sipai Council hi sarkar dik tia US le sarkar rangin an pom tlan theina na malak pui turin le chumi na atan US dollar makta duai ni hlo turin Aung Hlaing le ari ben manase te kha an lo in berem to a ma se US rek na awangin a hlo tur sum adong thei mai ta silova a chol santa ni in Reuters chuan soyani ari ben manase puitu Canada rama Dickens and Madson Canada company te chuan US dollar makta duai ni hlo a lobby thok turin Aung Hlaing te nen mingan lo sign thlap to a US in rek na hli vele sum po mu mai tur thu an tiam nge ya ma se rek na la chu akal tlong tel mai sia ti ngaihnawm talawani ber mai ari ben manase hi sangkhat zakwa som nga le pakhat kuma piang Israel le America sum don na lama mithiam tak security lama advisor na thok thin le khaziak thiam tak mai ania sangkhat zakwa som sari le pasari atanga sangkhat zakwa som red le pasari kum som chum zet Israel spy lo thok to ral thuam thal ruk lampo lo khoi ve nul to ani US thona thal ruk atuma wanga kum khatlai zel bangjut to ania thilti thei tak turami terin ani ma se sum tu sum a om tak lo wangin a thok thei te lo ani hi Sipai sual na hi soilo po theilo mi in oxygen an mamo ngoya khopuya mi an wathun tir don po in damdoi in lam recommend na kena tool anti khera nimin pia lam July ni som pathum po khan ne khopuya tanga renguna oxygen thun turakal charity group motor pakhat chu Sipai tenan lo cheka recommendation engma inkeng lo ti in an oxygen bur te chu an lo man sak to ani ten recommendation an ken po in Sipai lam chu an du sak lo ngam lo nia soe ni boka mitam takin ni lenga an nga an chan hlei theilo lai po in tlai lama emo Sipai lam chu motor kalin an du zat an lamai ta thin nia soe ni boka lungoi lo na hli rani COVID-19 rikai then khat chu General Hospital lama enkawl an rem ti lo wangin ma ni ina anin enkawl hloma oxygen mamo boinan boi ta noi mai ani ten mi then khat chu oxygen an lak thei vele a man mo em a ho si kha kong laka Sipai nan lo chek chiam awanga tlai le ta dam lo te poi nan lo pe lo san tak te an om le thin boka soito ang khan Sipai lam chuan oxygen siam na khol then khat chu mi pui hne na zuar lo tur te in thua lo chuat nan to ni nimen pia July ni som pali khan rengun khopuya ruangan halral na mun nia mithian da zat zanga chuang ani lain Sipai Council chuan nimen pia rampum huwa pathia record chu zale somli le panga chi ani alo ti veya damlo sang sari le somret le pathuman om atipok in thau le hle mai hetianga Myanmar ma delta variant atrai dar zelawang le
an ram hrisel na lama in enkawl na achiat ta ka wangte sipai lam malak na hrim mipui nan rin ngam to lo wangte in Myanmar ama hrisel na din mun hi a thalo view dona thlipui te ang main COVID-19 hian anoi mai thei dona chu wangin ram tinten kan tran puya ma kan lak puya ngai tak zetani ti in UN Human Rights Commissioner Tom Andrews chuan ram tinte soma Myanmar mi puite hian hrisel na konga po sipai rek na antur na sa hle ni atibok tin sipai council malak dan soin sipai council hian hian harsat na COVID-19 han ma chon tak tak tur hian ti theya nei lova official takathil ti thei po nei chuang lo atibok Tom Andrews hian mi pui beng ver riau thu soya nei boka chu sipai in thu nei nan pong lak ma khan COVID-19 tran puina US dollar million zathum le somnga zet Myanmar hian alo dong to ti asoi tlat maya chu po chu sipai council hian aram mi puite COVID-19 laka chan chuanan mangai ro se atibokani asoyangani chuan Aung Hlaing na le athui hruaite hian US dollar million zathum le somnga hi khoya ngen cheprel ta kang heti khopa mi puyan mang an lai le an mani lampo sum man turan nei mu mal lo si chuan US dollar million zathum le somnga zet chu anin sem zo ta mai zo ti na em ni don US dollar million zathum le somnga om na hi chui chian angai hle don ani sipain thu nei nan pong lak thanga chung hian Myanmar ma engthil nge thleng le atir kha chuan demonstration an neya nakin lama tang chuan bom puak le in tha thu athanga mun tina PDF an traininga kan soi fawang khan atoi thayang pera soi chuan Myanmaram chunga hian buaina na satak ain mung reng ani deuh mai January tha thlenga NLD sarkarin COVID dauna thataka akal puila kha sipai council hian a chhun zom thei si lova doctor le nurse tenor na awangin mi puilam point COVID an tur na sa nimen lam phei kha chuan Mandalay le Rangoon khopuya paracetamol le sivit takngial po leitura om to manglo ni inan soya thu nei na pong lak le COVID ain nang ching takher hi atu tan nge thajok don ti po hi soithiam har ta hle ani hi tin sum don na hi akal theilo tlukani boka anram boy nei athua ni hle ni ole khati zong kha tun tumata na kanan ti chhuat thei ni ri mai sela kan lo me